سلاف هەواڵنەوە دەفێ ویدیۆدا ئەزێ ئەسفانیشانی وەدم مەدانە نەخشی جیهان 33 پۆل و پرا حاجۆ وەکی دێن ئەمە گەرم بینن وەرن پەورە ئەسفانیان بگەرن ماچایە چنینە جبرە دەبێژن خیابەندە چارباغ ji bo ku dolaliyê çapê dolaliyê rastê çar xêz dar û şînahî heye navê vir çarbax e xiyabendê çarbax ev jî ji alê Şax Abbas ve hatiye çêkirin meydana Nexşê Cîhan di cîhanê de piştî meydana Kelçînê piştî wê meydanê duyemîn meydana herî mezin li cîhanê ye şêst û heft donim meydaneke baş mezin e vê de qesreke ye navê vê qesrê Elî Qapû ye yanî deriyê dewletê li hember vê qesrê li aliyê Roşilat mizgefteke ye bêjin mizgefta Lütfullah navê xezûrê xwe lê kiriye Şax Abbas ev jî sed sala hevde 1619 vê demê çêbûye bêjin jin û pîrekê qesrê Saraya Safaviya qesra Safaviya ji bo ku herin mêja xwe bikin heyama berê bi nerdê de tunelek hebû çûn mêja xwe dikirin û dihatin rast erew nizanimî dîtişne û dibêjin dira jî bakurê meydanê ye alûdora wê bazara zîvirê bi zîvire zeyniyo tavir Camiye İmam mizgefta İmam li başûrê meydana Nexşê Cîhan e Tun vî derî derbas dikin hewşeke dî halo heye mizgefta İmam sala 1611 heyama Şax Abbasê yekemîn tê ava kirin Akustika kewlo ava kirine ku li vê noxtê bakin dengê wel havîrdor divedê. Can you say again? Salam. Wait, look at this. Clodley. Salam. 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 Havîrdor deng divedê. Noxtê û li vê noxtê dengê xwe hildin. Thanks. Salam.
راستی جی هجایه حالا بنیواب مرمر دست بکریا مرمره یک پاره سرجی چینیه And then the minaret just became as a kind of decoration نفرجی چند خواندوان for the mosque. رسم بکن For example, we can see the royal mosque has قصری four minarets, and sometimes you can find a mosque with one minaret. هم شکل بازار بگرم ماچه های چنینه همجه صندوق قلم داو شکل داو باکوره ویجی حالو دیسه بازاره همجه مرش اسرع علی قابو هر گاوا کنم تابیش 100,000 تو مریجمت خوازم ازداد نها جمعات نه پراسی و سیپول بکن سر 33 ستون آیا ناوی ور 33 پولا درجیاوی 300 متره فرابوناوی جی 14 متره اوجی سالا 1600 دما شاه عباس چه بویه قومتان کیوی چه کریه مردم سرالوس ای به عمری شمالوس مرمود دل نارای مدام ای موجودونام یوم گفر فیس و کرجایلی اولا پس کوی بیارای میگه ای به اومد بگون سرالوس ای به اون دیری شمالوس
آلام سویل جو بگندم مدام و مردم آوه بشم روز آلام زالی زنا آمه سیکای من اردام به مگو سینیلین و مالا به دل خام دنیا نگردم ادای جونم بکنیش طبیبی ولادی تشخیص ندام ولا علاج دردام میگم. بلال اصیل بختیاری با صدای پیران شریف دوریکی بختیاری تقدیم به برادر عزیزمون کرد از کشور ترکیه. خیلی ممنون. خیلی ممنون، مرسی. دنگه جامیر خوش بود. نهاجی هم هاتنا پولی حاجو یعنی را حاجو اف پر طایبتیه که هیا برای آوه دگو هرینی شباکو بستان آف بدن و پره برای آوه دگو هرندن اف پر جی سالا 1605 آوا بگویه شعالیه شاخ عباس دویمین صفویه افجی پوله چوقیه پرا چوقی نوبره هر دو پراده یا افجی قصره 8x8 در بازار علی قولی آقای قولی یعنی غلام آقای جواری که بازاری رد به گوزر 4 گوزرن تین لور لفت کهش نفدو لور رجید به زیر گوزر و سر کنبت که حالو به حیبتا مرکز بازاری زیر گوزر و لور جی سقاخانه ده بیجن حیامه بری او کانی و مسلوق و چشمه نبون آفتانی نفر ساقا خانه بیجنجره افجی کاری سازنده میزنه قلم زنی ولویا به قلم دنقشینن چاکوچلی دخن افجر مسجد سیده جوان اخشار به فردای ملکوت فردای ملکوت و افجر جی بيجي مشبك نازي هندرو مزقفتي شاني ودم أفالي معمارية قاچارية وكيد يافدر وندبينن معمارية صفوية عشاوي ده حوزك هيا کم هر نزدیک میزن مانخشی و چاوانه ملی میزن اوالی رنگی و چوا جو قطاف بهتر دیتیا اوالی به نقشه باش تاریخی باش قدیمی و اوالی دی شینوند بینن
ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياء اف در جی مسجد حکیمه زمانه خوده حکیمه که بو دولمند بو اف در آباکریا بخاطری وی اف نوله کرنا حوشا مسجد حکیم بینید چلو دنگ دو دیل هاویر دور اخوشت کافر جا همیا باشتر رو از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند افجی شوین میدان نقش جهان سیوس پول ایوارا ویرنگیا امین هاچنا تاخه که ارمنیا دوی جلفا جدید یعنی جلفا نو وقتی سال 1601 تا 1605 عثمانیش وره نسکنین بلاخوا نمله جلفای دانا نجا ارمنیا وید سرگنی ورد بن تن الویده شخوره تاخه که آقاد کن و 13 دیره و هن الویده دیر و قاتدرال کلیسا شخوره آقاد کن هیاما شاخ عباس اری تن الویده بجهد بن و ناوه وی تاخه جلفای جدید دینن جلفا باجاره کل شمال باکور ایرانی سنور ارمنستان و ایرانی ها مجبور کوچی ورد بن سرگنی ورد بن نها بسکلیتک پیدا کریا اسمنا از بی بسکلیتی چما وی تاخی نه اینترنت های نه نقشه های از پرسمو بینم دم هرن جفرت بیجن پولی مارنان پرا مارنان آلیه دیچم آلی ارمنیا بو اوالی آلی مسلمان بو هیاما شاخ عباس دا واکنا فرجی لازم در بس آلیه دی بم چن کلیسه وانک دی بیجن دیرکا فکری بی اموی ببینم در کاتدرال وانکا لتاخا جولفا عشا ویرنگیا کوچه دوره کاتدرالی افجي ساعتها بالروجيت شغلي ساعات نهار 10:15
اجی دیره سانت مریسه سال 1613 انده چه کرنه سکاکی ورزاف باقجن اسفانه ده تاخا دولمند آیاکتر صنعتکار نرمانی یالک تشتی خوشن اجی مرشه ایرانی نه تاخا جلفا اصفهانی میدان نقش جهان خاطره و ویدیو اصفهانی افغاس بود خاطره